Ladapim burom ya ke sakramen, ladapim burom ya ke jaka kendang, haba pirung hayimane, bunsin ngayoi, haba don jingya seng he, ni syait bu volunteer hangne, haki yimane, ban kang ya ki beriu, naka ban shondur klemakor, hakamat keduan kedupat. Ngasai dio iman kapor habang leit keleng, hakano kana ke jingya seng he, don katto kana ki beriu klemakor. Wan hakapor jingya seng, wan hakapor katanang yat kemas, wan hadin kemas, don ke samla ki wan hadu kapur jong ke tabernakel, baki shongdur kat bamon, kalam sawutu ya ka jingkar dor jong ka jing don ubele, haba pile kumne, pimkit jingkarku, namar pimkin mau ya ubele laiwe, pimburom ya keduan, kakamat keduan pile act, para samla. Padi ke longko miro don kum kene ki jait ngasai dioi longko paro don kapop basirke habang imburom ya ka sakramen habang imburom ya ka jaka kentang habang imburom ya ubele laiwe ha ka jingim jongi ngipin gain ya ka hukum bending kong plabe ngakran kane pide ben ken mau pin kare ba ban plapop pin ku dia lade lada pilaban pe ha ka mobile jombi kum kita ki jait mobile lada ngakran tok ya pi pilaban pe thi ma pi ki jait photo pila don ha ka mobile ha ka haba pila le jingya sang he ha kirleng kum no pila chondur saduniam pop shirke kum kita kam omde kam kai. Sacred things has to be respected. Yaki kun jongo Eli, haka kitab bening kong Samuel, badilai, kila lebain yaka jaka kendang, badhaba kila leit yale yaka tuma, kaktino balai ka ong, baro ki kun jongo Eli kila kelon yap haka tuma, bad nadu kata kapor, yaka jinglong lindo balakiar naka yinga sem Eli kala kutno. Hallelujah. Ngam simong yepi ban pending han renga ong yepi ba pinang kala ka bamul palai ki po pen ko dia lade wad num sa ha kata ka jing bambi bam jing ting et janga pop ha ka jingim ka jompi nang da karan bein ye ki wei bad im ha ka jing sarong jingim jompi bad kumjuru idia kaspa pala dia ubale Don bon ki beriu kitre shitre kelamkin mau bele kiyim barabon aga binda kaspa kimkin mau bele kimkin mau ya kasngi koin ki perkatang ka jingtre jongki